Hai, tanggal 1 ilaku sepat minanam tu semak no kanatar hanane kamuk. Pa ini tu kapahai nahala tengan pakan itu finansasan aliket ko singsi no finansasan itini I janata hanane kanatar. Itini I janata hanane kanatar malaur toko siwa puro finansasan aluman nika tapsyo toko bangkyo ko malasawasay mafana ko mato asay to minanam to tsatsiyaw no pasaka kuwawa nangla san ato malasamul to ko itsuatso ay tsatsiyaw saka lalasawar si to ko tsatsiyaw no niya saan o tsatsiyaw hananay haw mi pagafana ay to kitanan chima kiso na ito ay kiso saan ila ko tsatsay singsi apaswasa anini ay to wawai mapawanay to ko tsatsiyaw no ni ina amafukiray to tsatsiyaw sa anini to usong to ko matuasay mafana ay tsatsiyaw nika milungots kita milias to ko matuasay ay ho kasupur ko tsatsiyaw no niyam saan saka miparuar ko tsatsiyaw no niyam u finatsaran u haratengan no sifo kunian saan nanay ila ay tuko saka tsatsay aliket pagani to mi paruar to tsatsiyaw no finatsaran hananay ikul no miyatsaan mapahlag to saan ma parafong to 5 suot offer to pisa ku pipa tireng to tsatsiyaw no finatsaran saan tanga sa to sakaturu mihatsan maka pakaana to ko siwa patek offer to pisa saan mami supers apaluas to tsatsiyaw no finatsaran saan kunian ikor ila ko patulur no tsatsay kakalisan apaswasa ila to ko tatuklungay nagkakawa usafong to ko tasamaanay saan hai mabara ito aniniya kamuk ci ilong mo to kako